iPhone 12 thar an siam chhuak le ta Chovela Technology Company ro pui tak Apple Company chuan iPhone 12 thar aron siam chhuak le a tun tuma hian chili an ron siama chung ta chu iPhone 12 Mini Pro le Pro Max te an ni avai hian internet 5G an manga SIM card pahni aman thei vek bok iPhone 12 le Mini hi color panga in an ron siama chung ta chu black white red green le Pacific blue te an ni iPhone 12 hi 6.1 inches ani a Mini hi 5.4 inches ani flat edge design ani a red hi Mini hi US dollar zaruk som kwa pakwa atanga intanin iPhone 12 hi US dollar zasari som kwa pakwa atang a intan thung a GB hi 12 le Mini ya hian somruk pali GB za somhni pariat GB zani somnga paruk GB mang ani hloma wangin a red chu a GB a zirzelin adang lam thei camera lens pahni a ombok hei hi Mini camera lens chunga omdan ani iPhone 12 Pro hi 6.1 inches ni in Pro Max hi 6.7 inches ani a ani pahni hi square edge design ani a body ero stainless steel a design ani a color hi pali in anron siama silver gray gold Pacific blue te ani camera lens pathum a om ve a liner scanner a telbok camera lens hi 12 MP ani Pro le Pro Max hi a GB a hian za somhni pariat GB zani somnga paruk GB zanga le som pahni GB mang a oma a red hi Pro hi US dollar zakwa somkwa pakwa atanga intanin Pro Max hi US dollar sang khatle somkwa pakwa atang a intan ve thung hei po hi GB azirzelin aman adang lam iPhone 12 Mini Pro ho hi chu lei thei mai in a om to a Pro Max hi chu November ni som pathuma an release chau don ani Homepod Mini version hei hi an product thar ani a speaker ani room ale dokana te tihian hung ila o afia tha in athum thale bok wireless ani a color hi pahni in aron kala gray le white ani a red hi pakhata hian US dollar somkwa le pakwa ani a November niruka an release ang khati zong kha tuntuma iPhone product thar kan soi thei tok chu ani a min ngai thak sak tu te zong chunga kan lo me he kan channel khuma family hi min like saka min lo subscribe sak ngal bok tur che uin kan so ma che u